wahia, yani watu hiera kama wapambanaji ya watu hiera. Ndevasa muno mulongi, ndevasa muno mulongi, ndevasa muno mwebasa mulongi, mwebasa yahambuse chuli esenda hemanya, yahambuse chuli esenda hemanya, maninganda hemanya nihani ndendelea hemanya mpaka last, maninganda hemanya hali ndendelea hemanya mpaka last. Yo Ivan Wea ndo nimeamka sasa kuanza kufanya sasa kazi yangu mdogo, nikingoja ile siku ya umalizia hapo kwa comment section. Bye bye.